Shubor nakaslem jong unongsan Hima. The Council for the Indian School Certificate Examinations New Delhi kasngi thok ding kalapan bana ba yaga Eksamin Icse lani class 10 but ka ISC lani class 12 ko ban sedang naduk South Rik Jemmang apin sange Shwa namar ka jingkiu state ka klam COVID khat khandai ha kalengari ka CISCE kalapan tip ba kadang pet bnya ka jinglong jingman ha ga be dei ba kani ka klam but ikarai ka ba khatdu alo jing pelong ka Eksamin ICSE but ISC Insa shim akatayo beningkong jo ubnai jiliu arjar puway. Nalor kata CISCE kalapentip bagi ke Eksamin class 12 ansa pelong kam hadien kat bagi kena ke bagi khun ke Eksamin class 10 kinyo lat bento ke Eksamin lingba ko offline lingkat bagi kena class 12 lani kilaru benum tho shisendon ya gani ke Eksamin. Lada kitu ki kena ICSE kimkwa bento Eksamin ke CISCE kalapentip bakan seperkat kumno ban ai gi marks kaban long ha galanti ka ba sha liang ha ka por bu pin khre e ka result